Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule Assam rifle te chuan helpol laka bei puyan thlak nga darkar somsari panhi chungin Arunachal Pradesh Assam le Nagalana helpanga an mana anjinga pali hi NSCNK YAMI le sa anni security force te hian Nagalana Monkhua NSCN helpathum hian mana helhawin poi khoina thlenan tumpo andang ani helpathum man te hi una koniak tonpho kaniak alia saton le songam koniak te ni in Myanmar khwa le tuinia soyan ni a tual chung police te hne na tanga thuan don bo zuin 35 Assam rifle chuan helpathum te hi border tauna an manta ani defense official ten an tar lan dan chuan una koniak hi Myanmar a thela khomi ani a thopo koniak le songam koniak te hi kamka khwa mi an ni Indian Army le Police ten joint operation an neina Arunachal Pradesh a Changlang district a Miao Reserve Forest area atangin NSCNK help pakhadan manboka akuta tangin .22 mm pistol le amu baka ral thuam dangte an mantel bok Assam Tinsukia district a NSCNIM help pakhat chu security force ten an manboka ni security force te hian helan omthuan dona wangin tinko pani reserve forest a beipuan thlaka Helan man ko tatang hian 7.65 mm pistol le amu safety fuse detonator le puak thei thil gram jani samnga an mantel bok heti lai hian Joe Biden le Pope Francis te Vatican anin mudon Catholic zinga US president ni thei panhina Joe Biden le anupui Jill Biden te chuan October ni somni pakwa khian Vatican a Pope Francis an mudon ti White House chuan apuang Joe Biden hi October ni somthum atanga ni somthum pakhat khian Italy khopui Roma G20 summit mang turin atel dona hemi ma hian pop nen hian anin mudon ani Italy atang hian Glasgow a COP26 climate change summit mang turin azim leang White House thu chua chuan President Biden le Pope Francis te hian mihring te dikna chanvo le zawm na konga thodun na thanei te COVID-19 ripui leng mek ti top dan tur kongte khovel sikle sa in thlak dang lam chak tak chungchang tele mir thei en kol dan te an soi dun don ani ati kumsom sari pariat mi Biden hi Catholic sa khowon tu ni in kar khata voi khate motal ma samang thina John F Kennedy chu Catholic zinga US president ni thei ma saberani Biden hi ana thu soya po Bible changa soi chong fawa kumsang ni sompanga a afapa Thlo cancer na awanga boral ta in Ahman Trin Basilica of Our Lady of Guadalupe Rosary chu akud rek veilama abun thin bok US President atana Biden laglu ani khan Pope hian lompuina le du sakna hlana President thar hian athutluk na chu digna le zalen na omna khotlang siam na tur ngai tua chung zela asiam be sei thu asoi heti la hian Turkey Foreign Minister Mevlut Cavusoglu chuan ni ngani khan Afghanistan a rorel lai Taliban palai te ne ani koma Taliban ten rorel na an chan hnuwa meeting an nei tum khatna ni Afghanistan acting foreign minister Amir Khan Mutagi kai hruai Taliban palai te ne na anin kom hnuwa Cavusoglu chuan Taliban thu nei tu te chu thuron te ka pe a anram in pum khatna tura huam zau zo ka sarkar an dina tul thu te po kan soi rorel na hmuna te Taliban lammi chau ni lo Nambil tlem zok ayo te po antela poimo thu te kan soi hawani ati heba ka hian mei chia te le khajir tir le na tho tur siam sak tura angen bok thu soi hei hi khothlang ram tengen na chawani lawa khovela Islam sa khowon tu tengen na po ani telti in Turkey minister chuan soi Turkey hian Kabul atangin thlo theina po pangai taka thlo tir ani le thei han be sei thu po an soi langa heti lai hian Taliban palai te chuan Turkey ram chu Afghanistan a mipui te chom dol na hna tho na le mason na hna tho rang rang a tho pui chhun zom zel turin an som ve ngal boka Taliban palai te hian Turkey Red Crescent Disaster and Emergency Management Authority te le Religious Affairs how tu te po an mule don ti Turkey minister chuan soi Taliban official te an ram chung boina awanga Turkey ramatan chhia te chu an kir le du ani chuan lo tran puyan tiam boka Taliban palai te hian Turkey minister an hma hian US European ramsom le European Union IO te chu inbiak nan lo nei pui to bokani kha heti lai hian US real estate ro chun tu Robert Durs HBO crime documentary series The Jinx be chana an man chu
a thian thabera tha awangin dam chhung lung in tang tura chung thu rel ani Dart hian kumsang ni khan Susan Berman chu anupui bo chungchang police te a hril awangin a thatani anupui kumsom nga panga upa chu Beverly Hills a an chen na ina aluwa ka ania midang pahni te po Dart sian ati hlum ni in police te chuan an soi prosecutor chuan kumsom sari pareta upa Dart chu rilrulama har satna nei narcissistic psychopath ti in an ko hiala Dart heroin a thian nu that anga pu na chu a phathung first degree murder ani awangin parole lovin dam chhung lung ina tang tura ngayani Susan Berman kha crime writer ni in Las Vegas mobster fanu ani boka Dart anupui achin hriat lova abola in Dart tana thupuang tu angina langa Dart anupui Kathleen McCormack medical student chu kumsang khajako somriat pahni atang khan bo to in athi to nge yanga yani bok prosecutor te chuan Dart chuan mi pathuma that ni in an ngaya a pathum na chu a then kum upato tak Morris Black ni in kumsang ni pakhata Dart sa Texas a abik bolaya muchuak tu ani Dart chuan Black a tha chungchanga thiam changin mani inven na na thatani thuwa soi chu adin chan pui thunga Dart hi New York a mi hausa le thil ti thei berber zinga tel chung ko asai lian ani auna pa Douglas Dart chuan trial court nena mi tha hi nuamati ani ti hialin a soi mania video kan ron ti chuak to a China chuan common prosperity mangin kalphung thar asiam chhomeka chuti lain Japan po in thlan po in ma chon chhodona Japan hian kalphung thar new form of capitalism an kalpui don ni a hriatani Japan Prime Minister Fumio Kishida chuan October ni som panga khan flagship council hausakna in thlona na salutukle hausakna semzai dan thazok aum theina na malak na kalpui tura puanga hei hi new form of capitalism ti in anwa he malak na hi Kishida economic policy premier hlui Shinzo a pro growth policy Abenomics ti asoi stimulus measure ti asoi te ne na kalpui ton turani a company te hausakna chu Japan chung ko tin te hne na tamzo ka luan lu tir tumna ani economic growth chaktaka nei tur chuan market competition a in khatngo ta tok lova hei ringot hi chuan maso na awanga hlok na omte mi puinol pui hne na athlen tir lem lo ti in Kishida chuan a soya sarkar malak na manga hausakna chung ko tin hne na semza yani theina na malaka nga yani ti in a soibok panel din tharte hian tun thatop lama in mu khom na nein kumtop rualin rotna an siam mananga chu fiscal year thara kalpui tan man ani don ti in economic minister Daishiro Yamagiwa chuan soi he panel din thar hi Kishida an kai hruai donin panela hian cabinet member te baka prime sector member academics le business lobbyist te labor organization le private company mi som panga anom tel don bokani he panel hian Yoshihide Suga hun laya policy kalpui dan tura ruam man na siam tu government council on growth strategy chu athak don ani heti la hian Pakistan International Airlines chuan Afghan capital Kabul flight an kalpui chu anti top chan an soidana Taliban te anin rol na salatuk ti ani Taliban te chuan airlines te western sarkar te thlop Afghan sarkar August thla anam thluk hun lai anga ticket man bituk turin anti ani Pakistan Airlines hi Kabul khopui lut le chuak foreign carrier operator om chhunani a Kabul atanga Pakistan capital Islamabad panna ticket chu August tharet a in alet somina tauni a soyani Taliban sarkar transport ministry chuan thu chhuwa siamin ticket te chu Islamic Emirates te na hne an chan ma din muna da turani ati a chu dollar za somni atanga za somnga manani passenger te chu hei aya tawa ticket an layani chuan report turina tibok mase Pakistan Airlines thupuang tu Abdullah Khan chuan an company chuan flight permission chungchanga last minute a thak danglam an tok tia soin an staff ho te chu vawin an omboka darkar tam tak hrenin an omti in asoyani hei ba ka hian Khan chuan insurance premium chu asan lu tuka wangin thlona thlo tir chhun jom thayan ni to lo thu a soibok